Tapi tulang apa? Nabi ya di mana? Ya di tarik. Ikorak dulu. Apa? Lende siya dulu. Sekali ikut mengalih teh Tuis eh. siar para siya. Ala tulang. Indah, betul dah. Nakon na tulang. Indah mengalih dok. Nahui dah warna-warna na juga Nakot tulang. Indah, pala doon. Para man mungkin mayumbak tulang. Nagay suara itu ngarana niat dong. Lain dong niat, lain naman nyumbang. Hindi ko 50. Oh masih 5.000 dan marupang 5.000. Oh masih harga kan? Hindi ba siya eh? Let, 25 bela. Dohot? Siya, siguro ni siya. Ano si Yafif. Eh? Si Yafif. Ano si Jai? Baha matulang. Ito 25 bela eh. Tulak pinaw mga gay mo siya mo. Bila tulang. Doon, niat. Kan nawe maruban na naruyaw. Jadi 5.000 na. Doon. 70 Wala. Ano? Umali. Pala mamarsido ka tulang to serfay. Hindi na masido ka itong warna uida kan. Asa mo uida warna-warna ulen jo. Parjajan niya nurang. O 100. 100. Bili sila na 100. Hindi yun palastik eh. Oh. Sipan mo dyan. Ito kulimi. 70. Wala iba ito kulimi bela eh. Kan? Naibak matulangon. Dan hebat ba. Siya si Gupari luar ni. Al-Ghifari. Wala iba ito kulimi bela eh. Wala mga nagtsako ko na royaw. Tuwari bunuban. Ako kay tulang buke nabi sa mga linbatu tulang mardo marusaho mudah-mudahan bat na dungat ko nabi sa mga lehenju tulang Insyaallah. wala wida kiadat ni tulang sunod na oke sebenarnya merasa iba tapi bisa membantu se maksimal kung mabope nangin ekonomi mungkin Mula wida kay ada tulang sunod di tangis suri ba sebenarnya tapi mudah-mudahan tulang ini Tuhan di tulang kesabaran menghadapi sudah cobaan. Mudah-mudahan. Tarik muka saja tulang. Wala apa tan muka sih? Udah tarik muka. Wala dia mau saja. On 40. Ada buat tiap hari nak mau jadi sendiri kan. Jalan sana hati pagi-pagi sudah kebang. Banyak kot lihat tulang mah tuan ayat ini. Ya, itu sunah rapi dari kali. Masya Allah. Lagi tumbat 10. Alhamdulillah. 5.000. Iba saja na bisa dope iba sa tulangon. Maksudnya keberkahan ada orang buat orang. Jejak Rasulullah. Rasulullah buat kemat form jalan yang yatim. Munamar suat na Pilipino. Isa dito deh. Nepengnya tulang. 40 nepengnya doon. Nepengnya. Jadi nyang itu hari. Oh itu dia bayaran tuh plastik. Oh, pardon. So